Ayi Matsonga Machangana hlangana na Isaiah swa ka Chauke aka channel swa ka Chauke TV. Xo sungula ni rhandza ngopfu ku khensa ka vanhu hinkwavo lava va nga subscribe ka channel ya hina. Channel ya hina yi le kuleni swinene ni twa ni khensa swinene. So ka siku ra namuntlha ndzi na ta waste ngopfu nkarhi ni ta ku yivalanyana hi mhakanyana yin'wana yi tsanana. Na ta ku yivala hi ti-artist hi top 5 ya ti-artist ta le ka music wa Xitsonga. Letiwani ka nkarhi lowu hi nge le ka wona sweswi ti nge le ku tirheni kahle kumbe letiwani ti nge le ku trendeni ku hundza ti-artist letin'wanyana. Ni ta tlhela ni mi hlamusela ku ri why hi ku ya hi mina hi ku ya swa ka Chauke ku ri why ti-artist to karhi teto ni nga ta ti mention kwalano ti va ku ri to letiwani ti nga le henhla kumbe leti nge le ku trendeni aka nkarhi lowu hi nga le ka wona. Artist yo sungula leyi nga ta vulavula hi yona hi ta vulavula hi Oscar Makamu. Oscar Makamu i artist leyiwani nge le ku trendeni ngopfu sweswiwani hi mhaka ku u yimbelela swilo swo hambana na swa vanhu vo tala ku ri u yimbelela hi system leya yo matswa bemuda mara a kha delivera mahungu matshwa kumbe xani ka swilo leswiwani swi nge le ku endlekeni ku fana loko ni mi kombisa hi risimu ro fana na ku fana na loko hi kha hi vulavula hi artist yo fana na Oscar Makamu. Ku na risimu ro fana na leriya nga ri endla hi 2019 eka album ya yena leya ya manyoro ya rirhandzu. That song yi vulavula hi ku yi vulavula kahle yi vulavula hi ku va vanhu hi kha hi like ani loko kha hi hanya every time ku na leswiya swo gangisana so kwala ndzeni ka sweswiya swa timhaka ta rirhandzu hi kumeka kha hi hembelana ma ntwisisi. So that's why ku nga ku ri i swilo leswiwani swi nga endla ku Oscar Makamu sweswiwani a tshama a ri le ku yingiseliweni ngopfu vanhu va tlhela va pupula na ti-album ta yele ta khale hikuva sweswiwani a kha a tirha hi ndlela yo fana yaleyo. Se a na ta ku hi japela ka artist yin'wana ya vumbirhi a yini ka Solly Makamu. Solly Makamu a xi se lexiya Solly Makamu kahle lexi endlekaka ka Solly Makamu reason why ni ku Solly Makamu u wela ka vanhu lava nge le ku trendeni sweswi i ku hava ku Solly Makamu loko a humesa album kumbe single kumbe risimu rin'wana na rin'wana ri nga affect tindleveni ta hina mavo. Solly Makamu ku na album leyi a nga yi tlanga ku na album leyi a nga yi tlanga Jesi ra ximumu ni nge zi ni vulavula hi tinghoma ta khale tetiwani a fika ti humesa sweswiwani hi December leyiwani i tinsimu letiwani ti nge le ku yingiseliweni why ti yingiseliwa i mhaka ya ku Solly Makamu i munhu wo yimbelela message kumbexana u na mahungu mo tala ngopfu ka risimu mara mi kuma ku ti-sound leti a ti tlangaka laya a ti tolovelekangi ku ri munhu a nga chelachela mahungu mo tala hi mhaka ku mi ta tsundzuka kahle ku ri music wa electro hi lowa wo cina saka ku ri ko themendeliwa so se Solly Makamu loko a suka ka leswiya swa tikatara loko a fika a nghena ndzeni ka music lowa electro u fika a cinca game a fika hoxa mahungu laha ndzeni a fika hoxa timhaka ta message. So obvious music wa Solly Makamu u ta tshama kha u yingiseriwa hi mhaka u yimbelela swilo swa yena a ri one swi lava ku loko munhu un'wana o yimbelela leswiya swo yelana swa Solly Makamu hi ta va kha hi swi twa ku yini o va le ku kopeleni kumbexana o ya cineta swa Solly Makamu. Okay, artist ya vunharhu ya ka Mr Post. Mr Post u le ku yingiseliweni ngopfu misa luwa ende ni vona nga ku za a trenda ngopfu swi vangiwa ngopfu hi mhaka ya ku Mr Post i xicompose lexikulu hi ku ya hi mina hi ku ya hi mavonelo ma mina. Mr Post i xicompose lexikulu loko swi ta halawani aka music wa Xitsonga. Why ni ku xicompose lexikulu mi ta tsundzuka kahle album leya ya Ndhambi liya yi nga huma hi lembe ra 2020 ne hi Good Friday. Album liya misa la compose ngo la ndzeni ku na tinghoma to fana ta na byala na fole ku ri i swilo leswi vanhu vo tala loko va kha va endla ti-album ta kumbe ti-single kumbe tinsimu va yimbelela ya byala na fole mara swi va hi ndlela nyana yin'wana ku ri a ku na ku hambanahambana ngopfu mi twa nga ku i risimu ra un'wanyana ku ri ra munhu un'wana leri nga huma namuntlha ma ntwisisi. So swa Mr Post risimu leri a mi fike mi ri twa ku ri na matimba swi fana na kwala ka Ndhambi swi vitano hi swona swi endlaku misa loyi a yingiseliwa ngopfu se hi ya japela kwihi ka Benny Mayengani. Benny Mayengani a ni nge zi ni vulavula ngopfu hi yena lexi endlaka ngopfu ku misa loyi a tshama kha trenda i ku u cheka swilo leswi vanhu va swi rhandzaka eminkarhini yo tala loko ku va ku ri na swilo swi trenda ka Facebook minkarhi yo tala wa swi yimbelela. Mi ta tsundzuka kahle na le ka album leya ya yena ya December leya 2019 ku fiki a endla title track ya Volume a ni ku na leswiya swa ka a ku ri na leswiya swa ka Facebook so mari kahle Volume sweswiya swo taniya a fika a tha vito ra album a ku Volume. So swin'wana swi tlhela swi nyanyisa ngopfu na hi timhaka ta voice ya yena Benny Mayengani ma ntwisisi voice ya yena Benny Mayengani yi kahle like yi twala yi ri kahle. So that's why mi kuma ku ri vayisa lava ni nga vulavula sweswiwani lava 4 hikuva va hambananini mara va kha va trenda hinkwavo. That's why mi kuma ku a swi fit na n'wi hi nga za hi va competisa ngopfu. So artist yo heteleleyiwa ni nga ta vulavula hi yo sweswiwani i Joe Shirimani. Dr Joe Shirimani i munhu loyi a nga le ku trendeni aka music wa Xitsonga. Why
u trendisiwa ngopfu hi mhaka ku kulukumba luya u producela ti-artist to hlaya ende la a fikaka a khoma kona Josh Rimani ku na matimba ngopfu loko swi ta hala ka mastering na swin'wana na swin'wana so obvious u ta tshama ku ri na loko a humesa tinsimu hambi ti nga bangi ne hi ta tshama kha hi ti yingisela hi mhaka ku hi tsakisiwa hi quality leyi nga le ndzeni ka tinghoma ta yena kumbexana ka album ya yena mara mi kuma ku hi vi yena ku wa vhele van'wani va vula ni va twi van'wani va kha ku u wile swo tanihi ya ni nga pfumela ku u wini mara a ngo yo wa hi ndlela yaleyo because quality ya ha ri kona ka Josh Rimani na swilo hinkwaswo swa ha ri kona ko va ku vhele a nge bi ngopfu malembe hikwamo swilo swo hambanahambana hi ku ya hi malembe mi kuma ku lembe leri ku bisoni makambe ku tlula un'wana leri lembe ku bibeni leriwa sweswo swo tanihi ma twisisi so matsangwa ma ka hina letiwani hi ku ya hi mina hi to ti-artist ta 5 leti ni nga ti hoxa ka top 5 leti ti nga le ku trendeni ngopfu ka music wa Xitsonga lexi endlekaka i ku va yimbelela swilo swo hambana va yisa lava ene va creative swinene ngopfu ni ta kombela ku matsonga ma ka hina mi subscribe mi like video leyiwani mi share aka status ka WhatsApp na le ka Instagram ka Facebook hinkwako na khensa inkomu.